Pemirsa Paumahan Krama sane megenah ring Desa Batur Utara Kintamani keni tatit sane ngawinang mekatapahan wangunan usa. Baya inucap kepanggih ritat kala sabah deres miwah tatit ngelintang ring wewidangan irike. Paumahan inucap duen iwayantarke. Baya punika memargi sawatara galah siki tengai. Sangkanin keni tatit ngawinan ring ajeng tembok siag tur atap kamar mandi jebol. Kapolsek Kintamani Kompol Ruli Agus Susanto maosang nenten wenten korban jiwa ring baya inucap. Daweg punika wayantarke kantun lunga kejabe. Raris rabi miwah okandane wenten ring jeroan nanging kantun sida selamat. Sangkaning tatit punika taler listrik ring paumahan tarke kantos Rahina Sukre kantun padem. Nampenin kaanan inucap Ruli maosang pai ketandane sampun mablik bagang sareng PLN Bangli. Kompol Ruli taler nyelehin langsung kaanan umah inucap saha ngicenin gegiras majeng keluarga korban sane nampenin baya punika. Perbekal Desa Batur Utara iwayan tinggal ngawawahin paumahan krama sane keni tatit megenah ring wawidangan Banjardana Petapan. Pai ketandane taler maosang sampun mereksain kahana umah korban kesarengin Kapolsek Kintamani. Dayu Swasrina Bali Pos nguningaya.